Ka yeng kashari special judge pokso ke East Giant Hills ka kong bi kriam. Kalapan mi ya ka hukum banset phatok Haduh khatsan snem ya runar bakerteng u batista paslen namar ka jingdon keti ha ka balik beijot ya ka wega khynnah. Kani ka rai penrem persya ya uni runar kalong kat kum ka kendon 41 jong ka pokso act nalor ka jingdan kuna ka balong sanpa wajar tingka. Kani ka kes ka day ka bala register hapok Cleariat Women Police Station East Giant Hills case number 5212-2020 US 3761 IPCR W section 34 Pokso Act. Ya ka jing tokit lapelong da ka WPSI o tingkan bat hadin na pendap ya ka charge sheet ha ka khatsaw tarik benai basaw ajar basaw hapok ka kendon 3A4 Pokso Act persya ya uni ubriu.